Cinek lo, lapen alang lipan amang afran ender lo. Afran ender api pinian ni enta. Gar Bangalore Autonomous Council. Alida kecekrong tu, ASEAN, IM tu, inut bakta statement dia hilang. Inut bakta eras nani pupuah hilang. Inut bakta administration of fund, pressure ki pia bang elected tum claim hilang. Laki condemn no, APSL ki bani tum condemn no nang tum. Labang so, ili tum tribal rat mate, ili tum karbia so injir kilota, alang ili tum ambek reng, lord bagi jangan kecekrong bangke, ili tum dakmen pini condemn no. Lason dak taksi. Itu Karbiang long ke claim kitlak ning ko pila council bini council long itu pro tu ke claim kilang ning ke sum phalabet quality education warning bugadi quality education ki warning bomat in the name of quality education also mardum phan lang roy pen kasi pen sangti ka paroi toy rong lain mo quality education okay we are shame on you di chatok bi education em phan bi rak me Karbiang long rak alang litu osumaru pan quality education ni pasime kita ningkani se hini benlo awareness ke claim ni ningkani hini benlo one tangka marelo bangso awareness ke claim tangde bini awareness ke claim teklong ke osumaru tu pan lang roy pen sangti ka paroi hala hello mate quality education lama lasi Ajab le pulot tim Karbiang long fela circumstance dang hedung Karbiang long in the field of education, in the field of development, in the field of bringing peace in Karbiang long. Lai hu in the ke field ang selu. Jong se lang litum hale dum chulang dun bong, lang dun prong, ningje dun de. Opos dun de pulotang te Karbiang long ka pavir ji phan se lang litum claim bom lo. Lasi APSL we stand with the people of Karbiang long. Ami Kakba community against Rohon. We are not against the Assamese people. We are not against the Adivasis. We are not against any tribes community. We want to stand together. All the indigenous Khilonia Assamese, Khilonia Adivasi, we will stand together and fight with those government who are appreciating the crime and murder and secret killings in Karbiang long. Lasi, nilituma ke stand ke clear lo. Non ke lang jilang apor andame hitung karja bi phansi bori ponji lapen non ladak labang so BJP government itu alang litu mas slogan itu kaduk beda chililo arlo so tum han kirai mate women safety alam salang litu kaita kaninje sitame women safety ke litu theklong le biniar ni litu women safety masih theklong le Konat lo women safety ke do. Biniar ni 10 kilometer hinian bag lagi dah mata. Kalau dah rape, gang rape, murder, killing silitun karjulong. Bini read kacuk claim dah malo. Ha read long theng kacuk dah. So kacuk kita, so kacuk lota. Halat dah kan dah. We got to know that the dead body is lying there. Kalau dah dead body arpun silitun theklongi. Read long ta, hidia long ta. Lota dek kunasi silitun safety ke dolo. Read dia phelang lo. Hammer lo anga. Longler lo pen tukuang pen arle abang kereng abdam buk ini tum non herjong thekam long lo hammer lo anda women tum safety away pelotang pe da Karbiang lo ke do bom government ke lake ke do bom nang ya government kali lo lasi ini tum finally from my side we appeal the administration to take keen action to those murderers killers immediately arrest them elang itu arrest pensi highest form of punishment ala tumpan pinangi lain lo lapan itu finally isi statement tuntung bangke SP Sanjeev Kumar Saikia alang lipan immediately transfer nangi lapan labangso initiative team Karbiang long bacakrong under the leadership of Tuliram Rong Han penalang claim panangi jong selang claim ke pelotam te Tuliram Rong Han masih crime lo apa ong dia pan crime pakai claim dia pan kacau toy long sialang di bangsa duduk kok lo busin dong jongpong lo kasih lam jai sini lihin pen lam kita jai banton kok lo gado Akilo pilar pinglo itu otat langsung LA Presiden Akihai Bikram Hanse Bestami itu Intang kring lapik kaci song labang solam te ili to aphan ethan ponlo lapen ahong alam sili to aphan ethan ponlo alang li jasmer bang kala hello ili to Karbiang long Autonomous Council lo
Ini tum theklo ajak tuliram along ke bandun prung agunda agru batu hala tum apanan dami itu kita tambah thekram long hala tum mana eres rei nasi alali tum pantalo je SP dos dami administration dos dami hala tum apan inside se la peno anda eres rei hala tum mana pason taxi no Ilitum soarlo to phaname ilitum thekdam lo je hang ilitum a safety away lapen education em do pustame do jong ason quality education banke ilitum theklong le pin alang ni hai dami to phan pijir mi ponlo asi choro lalo le phaname ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো আমাৰ বিক্ৰম হাজে ডাঙৰীয়া তেখেতে যি উল্লেখ কৰিলে সঁচাকৈ আমি এই কাৰ্বি আংলঙত এতিয়া জেগাই এনেকুৱা ছেক্ৰেট কিলিং হৈ আছে এছপি নিজে থাকিও নথকা নিচিনা হৈছে এই গতিকে আৰু তুলিৰাম CM থাকিও নথকা নিচিনা এই গতিকে আমি আমাৰ APHMC দলৰ পৰা আমি ডিমান্ড কৰিছো যে অতি সোনকালে এছপি আমাৰ কাৰ্বি আংলং এছপি কাৰণে ইয়াৰ পৰা ট্ৰেন্সফাৰ হ'ব লাগে এইটোৱে আমাৰ ডিমান্ড আৰু যিমানখিনি এতিয়া ছেক্ৰেট কিলিং হৈ আছে এই সকলোটো অতি সোনকালে ইনকুৱাৰী টিম বহাব লাগে আৰু দুখিতসকলৰ কাৰণে মানে শাস্তি দিব লাগে এইটোৱে আমাৰ দাবী ধন্যবাদ আমার বিক্রম হানসে ডাঙরিয়া চোরো পারপিগল আসিনন পুথর বিতুম লামথে আরজু পন্থু সেনে লা বাকে নি তুমলং সেন্ট্রাল কমিটি লো তমে আলাংলি ইনুন ইনতান ক্রিং বাং ফুলো কে হাই ডিপেন রক টিবেস তমে লামথে সিহিনি আলাংলি ফান পাঠান পজি ফাসিনি লিচুনি পলো Kivir derji bangke prapiji lapen lahai ke claim ke kapace plan ke lake non kachari bo BJP sarkar mate RSS sarkar tu ladak arlo pen bidi kanglin ke claim dun do pusi lake ili tum kaddo kaweta chini nangji kupia poloma polotang la RSS tum ke lake ili tum inglonga rarapan inglonga phaya tum phara bangke nanglang un epic ko puson se ili tum ladak India lo la tribal mate dalit tribal la pen dalit tum ke dudun den den nangji awe den nangji alang tum ansi docor nangji lasi ili tum phat along tim kusita me ili tum phat nangka chenek nangke ber sila tum bangke office along kuno workplace school institute along la pen towar ke dam ke wang hichi kolar ke jor ke lang na hok ati malong sitame ili tum bhan nang ke ber je bhan la tum babang ke bor ipi khanja non ili tum lang dam na ke dam tang ili tum Karbi Anglong di Mahasawar lo bangke ladak ke tribal area la pen ladak labang so tribal area lo bangke doke ladak ke Jasimet Karbi tum dolo di masa tum dolo kuki tum dolo rengma tum dolo khasi tum dolo la pen kapre kapre inglong aso tum khai aso tum si dak ke dolo la pen latum kai ke ta che bohong he Cita latum angbong ke pace bohong si ke klember ke lake RSS atum si ke klember RSS atum asrom pudoji school kan pula men masih latum asrom na puji kopilane asrom kunane Karbi amen pen irdeji kunane rainbow home asrom puji cita ladak ke thana bangke latum ka instigate bangke la pisone lo
Komane khai, laso khai pe laso khai ka pacaru je bhan, khala tum kai keta, ka instigator, ame ke hoido. Komane bhan secret killing pachi damlot ko, komane khai bhan pa koilok ko, lahini khai ka pacaru tu. Kedam tang ning kaning koi so se aprang pen itu lason theglong bolo. Kuki pen garbi pachi bohong dulu. Kuki pen di masa pachi bohong dulu. Di masa pen garbi pachi bohong dulu. Karbi pen boro pache bohong dupo, karbi pen khasi pache bohong dupo, karbi pen rengma pache bohong dupo, naga pen di masa pache bohong dupo, lasi lapuson akai tin pen tak pache bohong po, pache langun edet po, la pen ning isi padu thek thedet po, la tuma phan mangke prunjin pakawir desi, la bangso karbi anglong, la bangso di masa, la bangso sikshidul area ke pawir det po, la RSS bongo sina, mate area na khaya tumsi, la da bangke cerai thik po busi, la tuma bangke kai klem bino la pen kabor I, la sila solam na bangke la ke kar dakhang jalo. Non ilitum matadamina langdam sina la tulibro ke peace and development to join si WhatsApp university pensi alang lipanke honorary doctorate a degree si pi alang lipanke peace tawe development tawe education tawe la son thom posi ki pi bodi alang lipanke isona bangke peace isona bangke development isona bangke education la so pura join si tulibro phana bangke doctorate lata WhatsApp university pe a institution awe la so university hasini song tomonong injar khoya university ben si honorary doctorate a degree na paklot tan si tuliram rong har ba chuhum dunjo bangke non ke chetoke tulibro bangke doctorate doctor tuliram rong har peace development la pen education awe a join si ile tum mesen education facility ka hoya joine si atumi dikhata hala ko mane hem chu bidun lo ki bi pona hem atuma ba theng ba theng oyo